Oke, amak hai, baik apa kelama, me bakla ne. Jan man ya kerub para driver ki bay nya kali ha ketika surak ba kata hakilan Jaintia Hills. Kene ka video kabla sap yang viral mentah po social media la sakhi ya kene ka jingya tainia jongki hadin ba para maki kele bakla am itu syuk mana ba bakla hendrai pet hipi kene ka video saya komen pan halor kene ka jingjia kabla jia ha kate ka National Highway 6 kat kumbala yolom jing tiap layat hu bakane ke jingjia kala jia kata kesnong kuliang kata kilan is Jaintia Hills hadin balami kane ke jingya teru iwe ha kata surak ka bakhap ngia bat ka surak ka badang sna bat badang ya cekmat ha ka ba neu breu baring video ubanya ketika alto ulah mi nak kali jong ulah ring video ba ulah labe yu tu driver pick up ba ulah kenno baka jing bakla ka dei no pick up ha ka baki truk daulan kiat bat kene ka truk pa ka bamut ban lecete sakali yang kadiang ka haban su yuno su station na ba kene ka pick up kelarung baik na pedang ban simpasi kiti truk ki babut lan na sakali yang kaman ten nakali yang copi ki pai ba ki basaki ya kene ka video saya komen mano babakla habakum ne saya komen hapo cakane ka video Kat keliang nama ipra driver. Torong ada li na. Ngayu ba ngaden re ang me emang yu ba amo betar. Am betar ngaden re ama. Am betar waran ngaden nga. Ngaden amo betar waram re. Am betam re te ambo betam ngaden emang ambo betam re. Ambo betam re ngaden amo. Ngaden amo. Ba ihaden amo hun ba ihaden amo. मालूम है उसका गलती है मालूम है आपको लाइट क्या उधर निकल गया Waro ani geri pick up bakla ni bakla. Ni geri dulu lah ya, tanggung suruh ngarem. Ya cak saya pernah driver. लाइट क्या उसके अंदर निकल गया